برئيس هوزان عفريني كاكي هوزان ببورة تقول لك ماي الاستوديو بس برئيس الدار خلير دمك زور ام دخوازين ور بجرين يعني تا جهداريا داخوانيا الدار خلير جرد بقشتي هنشاوا في هالوستا برسك مازن وكو الدار خلير دي شوبينن أنا براسي دسريدة بيجم لبيش از بيجم آلين سياسي از بيجم واج آلين روشنبيري جي روجنامه‌وانان جي سازين يعني جريداي ميديا كردي از بيجم وان جوانتي خاصن كو براسي هول بدن كوباني بكن بنكاك اساسي جبو خبر هول سازيا خا جبو بيشتيفانيا نيفيسن كردي ان جهاني يعني انها بداخه وقت بي لمخابن ام برواج ويد بينن لسر فيسبوك بنره لسر او بنره همو كس پشتیوانیا داعش دکن به تایبت هنک جالیه براسی پارتین کردینه از ناخذم نهان ناوی وان بیجم اما دیروک و محاسبه وان بکی دبيجن يعني باشكره يعني پشتیوانیا داعش دکن يعني بس يعني او تاكيدك او سربوان بارتان او بيجن كو بيلنا شخصية واشكره نو بيلنا جي هركز دزاني وقال لك جار روشنبيرن ماجي بانكرنا كيك ونشما باتشنات نفسينا يعني باشكره لالمانيا رنشتنا باشكره لفيينا رنشتنا لاوسلو رنشتنا لسر روبلا خوي فرمي دا اخفن بفيرنجي ايدنجي از كانم تشدن بيجنم بلغه هنا كودري رون درون او كودري درون يعني كودري اكنجينا او كسنكو او انا لاوروبا اكنجينا لا اوي اكنجينا لاوسلو اكنجينا هروها لاتقارن بيجم لسويد اكنجينا لالمانيا اكنجينا جبليوي از كارم هناك تشتدن بيجم واروجي جدرن برنيزيك لاورفي ولانتابي جمره غوتن بتليفوني جمره غوتن اما تشكي يور بيجن جو نها قال لك جار ايجو انجليو ايجو كوسبيتشي دكي يعني حقدو كين كربو كين هندا مازن بوياكو بشتفانيا داعش بكن نكردن روش افانا دبزانت شويه اف دبيجن جقرزي بايديرا جقرزي ياباجيرا ام في كوري دكن اشكرا اعتراف دكن طيب باشا هاي انسان تو كردي يعني اويته هنا ناكوكي انت انا قحراته هي تشيته بلا دنها كوباني داره كوباني 75000 كرد داتجي ايرو اف كوباني 75000 كرد اگر تيكا في روشك خراب قيمتها كرديتو تشي ام بين سروي سفربريا كو هات راغاندن لروجافا هونچا تماشاوي سفربري دكن هي چند گرينگا كو گنج بچن بجداري شرب بن هز بيجم اوي سفربري او قوافك بر جرينجا جبو في دمي براستي جبوكو اف خلق ما بكاربن بجدار بن وبشتيفانيا كوباني بكن براسي اگر دبي دمي دو هر کسی گو لهمبری کوبانه بدنگ به براستی جرزا کردیتی دو دکوی جبرگو ایرو 750,000 کرد بن مترسی دایا و کمکوجی ورن کرن براستی ویج حلب چه خرابتر به از آشکارا بیجم یعنی کوبانه وی به حلب چات دیه بری به حلب چات دیه یکیتین اجتماعی کردستان پارتی دموکراتی کردستان پارتیا کارکرین کردستان اف پارتین مزن لهب جوون بکاربن چارانویش کی جبو و روشا کوبانه ببینن اگر وانا به براسي روشا كوباني پر الوزا چقنا کوکین هبن بلا وانا کوکینا بجبلن و بلا فشار بغن سر پارتین وانه بچوک اب طيبت هنك پارتي مي رجاوي كردستان دندر انجمن اجتماعي كردانه لقل آلين اپوزيسيون سوري كوتنا جدسي داعش هلوست راگهاندنه چاينها چا بويرين کوپانه دي شوپينن بتايبتي راگهاندنن كردي راگاندن کردی از کانم بیجم یه نزدیکی یکیتین اجتماعی کردستان ام دبینن رولا خاد بینن یه نزدیکی پارتی دموکراتی کردستان هنک باش نزدیک دبن و هنک جی هنا گوری اجنیدن خایانه هر راگاندن که به رنگی نزدیک دبه لی از هیویما پارتی دموکراتی کردستان حول بده لسر وانجی فشار بکه بکاره یک ریجیا گوته خواستن بکه و آلین دنجی ادکانه بیجم یه می رجاوی کردستان آلين انجمن اجتماعي پر لوازن پر ضعيفن بدنگن هنك بارتي هنا تدا بارتيا يكتيا ديمقراطيك كرد ام بيجن او هنكي دنگي وان هيا اما وان دنجي براسي دنگي وان مترسي چنا كاكوزان مترسي داعش دز بسر كوباني مترسي تشكي بيجم نا داعش بشتي داگير كرنا موصله
gelek çekin mezin tank hanîn topên nemsawî hanîn her wiha gelek zîropêşin ew ê Amerîkî hê hanîn evana niha bi wê rengî êrişî ser Kobanî dike îro li Kobaniyê berxudanek heye îro yepege rola xwe dibînê ama çekin giran ê aliyê din yani pir bi quwete ji bo wê yani eva ji Herêma Kurdistanê tê xwestin bi rastî Herêma Kurdistanê bi taybet hikûmeta Herêma Kurdistanê bikarbin çekna bişînin yani bila bişînin êkê çi bê bila bi dijî jî bişînin bi awekî me bijin me şandiye yani ez dibêjim ev erkekî niştimaniye ez divê ew ê de jî ji seroketiya Herêma Kurdistan bi rês Serok Mesud Barzanî re dibêjim ev erkekî li ser şanê wî ye ku bikaribe alîkariya Kobanî bike و هناك خلافات هبن بارتيين ما بتشوكانا رجاوي كردستان بشرا بقاربن بجوري برجوندين كرد شارع سر بكن بله يعني كاغوزان مدخواز زتر برسان بكمله زكي شيخ وبروديوسر هذا بيجت دم نمايا رح نخوج زكي بك زر سباز وبرس وزان عفريني رجل مافانو تشالاغواني السياسي سباس عراق نتوی نگرتی جه دست بسر گرتنا چکدارن داعش بسر مادین دروست کرنا چکن اتمی لیزانکویا موصل آگادار دکتو داخل جه جواک نفذلتی دکت حالیکار بید دی رگرتنه جمترسین بکار اینانا وان مادیان هفدم آژانس نفذلتی وزای اتم راگهان او ماده کو عراق دبیجی چکدارن داعش دست بسر دا گرتیه پلاوی نظمه و هیچ مترسین امنی نینه محمد حکیم بالویز عراق قیل نتوی نگرتی دی نامه کدا بانکی مون سکرتیر گشتی نتوی نگرتی آگادار کریه درباره چنده کوچکدارن داعش لموصل دست بسر 40 کیلوگرم جماده یورانیوم دا گرتیا کوبری نه لوی زانکوی به وکولین زانستی دهاتنیاب کار اینان